Kali ka All India Radio Shillong ka khubor ban pulido Elmer Arwar kimat pakongsan jong ka khubor menta ka step kilong orwan ra sarkar ya ka mangtingka ha parliament menta ka si lemba menteri keplatingka kari Peritip upasan gari urama goven ba sarkar ka don jinghu makin kraw susu ya kari kentu menteri rambadu kari Narendra Modi ya ka parliament bagi dia ban pentingna ba ka jingsong darbar menta ka dia ban long ka seso bat daki pau hajar lut tu kipai ba sakarali dan persya ya ka citizenship amen bil hanong ba silong ka khubor ka pabnya menteri keplatingka jongkari Upish Goyal ulawan ra ya ka mangtingka menta ka sni ha ka parliament katkun ba khubor balayo da ka All India Radio ka sarkar kan sapimna ya ka mangtingka na ka menta ki kam pher jongkari nagalan ki kor khana ki ni lenti ba ka sarkar kan penkiu ya ka ni ka kam katkun ka jinithu jong chairman ka economic Affairs Council of CIA Vinayak Chatterjee Ukerman baka mangtingka minta kasin kan plela iki banyo ya bun ki cimentoy Presiden kami Ramnath Kovind hingsni ulang baka sarkar ka dan jinghu ban kraw susu ya kari hakaba wai pawai unang India unlot ya ka hok jong kikam kum ka jing bisa ka bak hok ka kat khia ka jinang jing sta ka kabu ban ki ha ka jing in bat ka jing shan jong ki khon kin hei ule presiden haba ajing kan ha ka jing shom darbar jong baro atli ki yang ha parliament ulang da ka jingla bante ban kraw susu ya kari kan wan ra ya ka jing buram na bun kiri jong ka perthei ha ka juga por bar atli ki yang jong ka parliament klapun kut nokloi hadi megla IT ya ka jing kran jong presiden kari menteri rambadu kari Narendra Modi hingasni ulakin tu ya balok gidukhat jongki atli ki yang ke parlimen bakin pentingna baga jingshom darbar ke jongki minta ka di banlong ka basiso habakren beglap khai khubor shabar ke parlimen ha kasni kong jong darbar ula pentip baga sarkar kelapun khaya bhaya ka sabka saath sabka vikas ule menteri rambadu kari ulai thubu baga sarkar kalong ka bakuloi banyaklan ya ganu ka bintang ha ju ka por umudi ulakin tu ya balok gidukhat bagi di binyashim bendaba ha kani darbar namar bakipat ba kin pengor bahaya kani ka darbar daki pau hajanut kipat ba kleshim benta ha ka rally hinang kasni balapnlong da ka Confederation of New Trap Social Organization naga benda ban penpau ya ka jingpesha jor ya ka citizenship amendment bill kani ka Confederation of New Trap Social Organization kani ka kanhun jong seng hang ba pher ki pasha ya kani ka citizenship amendment bill ha kani ka rally ka balong hanong ba shilong baro kilong kran ha kani ka jingelang klapan pau ya ka jingpesha jor ya kani ka bill namar ba kisung thu ba kani ka bill kan khata hadu kata-kata ya kipat ba jong than shate lamingi bro ko wei ha ju ka por na kaling pulit kila punjor ba ya ka jing pahara khanang banat ka jing huri hura ki pulit ka jala asam kelakyan ya lainut ki bro ki benung khati bansyo bandat ya presiden ke BJP jong ka Tinsukia district Ulakishwar Moran katkon gajing thul ki pulen kani gajing ja kalaja ha kasni balang ha ka por ba umoran uthmu banek sha ka jingelang jong ka pro amendment bill ka balong hatin sukya ki pulet kile thuru bakladon hadu likely ki ejahar ha ki pulet hadin kani gajing jam ha gaju por pulet kitang tunlong ya ka jingwat bina bangap susu ya ki balong kitin ha ga waipat kaliang kasen BJP kala penunjul ya kani gajing ja bat umoran udan menta ha ka jing sumar nagalang ka bos sa district jong ka Tinsukia kala kentu ki pat ba kani ka district bakin long ki bacai ka asam ban ka bakhat akunta ka balakhot da ka NDFB hinang kasni ban persya ya ka rai jong ka yeng ka shiri bari ban pinyak no ya presiden ka NDFB Ranjan Daimri lamba di khindai ni kikhot kalakta hadu kata-kata ya ki Southly ki Jaka ki Bahab ha ka Bodoland Territorial Area District ha Assam wala ka jingtrekam jong ni ka ban ka long ka job ya ka kanhun NDFB kamsungdan ka no ka jinja ka ban katapat ya ka sungsan kani ka ban ka palaslang na dosan bajin step kala punthili ya barok surok jong ka Kogaghar Chirang Baksa bat Udalgiri district bat kunjuru ki dukan nilam bat ki Jakarta rekam baro ki khang khadap lut ha kani sni kani ka dei ko All India Radio Shillong ka bolam shiphi ya khubor kalong gajing kerkhu ya ki pat ba jong ka than kiling hari bai district haba menteri jong ka sarkar jala bari kini ya katanat kokot kakhia uba el hek ulawan pli pat ba ya ka sub center hapo
kasnong jor bel mina kasi balang kami ka shop center kadai kabaki pat ba jong kathan kiling kila angungot bat khni lenti laslamba bat kabala ulang menta hadin khalais nam nadu balabu maungren yaka house nam arjan reu da umunti ramba bagan gejala ubadai ru hakaju kapor UMLA kajirang uba jiri rimbai hagani sila sakhiru ya kajindon kat jong OMLA kathan jirang uba sustain sotin UMDC jirang uba Victor Rani UDMHO karib hoy Dr. M Mori lam kibe ki officer bat kiru pahmat jong kathan uba hek haba ajin hagani kasni ulapan paw ya kamensin jong gajing smokman balayo panpli ya kani jaka sumar kaban syakri bapang basitom hapo kathan kiling kawai hiyeng kebadan ha kasnong kinjon umran ke bahap hapo nongpo police station kala di pilot hadin bakani ke yeng kala plu bat kani ke ding kala penjulor ru ya kedukan kebadan marjan bat kani ke yeng kani ke jinja kala ja ha kami jongka aku khnai terip ukala lingkot bat donbak ba umdan beriu ha kapor baja kani ke jinja ya kedau jongka jinplu la suba bakade na ke jimthut jongka boarding electric Komisi bentang banpin sempang susu ya kerukom ajin sumar ya kinong di drong kasorka jela muzram hingga kesini dalam ha ya lai pongot kilokot jongka various de-addiction center jongka jela sa Chennai na kabenta ka training ka bakhantai sni katkun katelong khubor balayo lum kini kilai pongot kilokot kinyo jinghikai na kiriyo sempang batibet jongka TTK hospital ha Chennai Kubang spin kemau ke MNF kabala kulari kipat bah haswa ki election baladat batang sudan hakabor kan yakun ban pendujat ya ke jingkat ni drop ha ke jela bat kumta minta ka kinti kalale ya ke kabala klei ha kipat bah haba phai pat sa khubor ya kai ki long kawang bol jong ka New Zealand khamtam utren bol bat ukolen di grand home kila penlim lut ya ki nong ti jong ke India ha ka ba ke India kala ti tang khandai pu aron ha ka jingela kai cricket ODI ka basaw kabla lam la Hamilton hinan kasni kane gidi ka sieng ka ba nyo ba ke India kan ti duna ron ba ha ka ODI ka New Zealand ka bawande ya ka thong kala banap tang ha po khatsa punsaw over bat hap tang atli ki wicket banyo sundan banjob sundan ya ke India da pra weekend ya ko khusna man of the match layo do trendball ubalayo khor hadu santli ki weekend ka jingila ka basan bat ka khadu jong ni ki atli ki ri yan long ha ka lai tarik munta ugnai bat ke India ka dang tam yak series da lai la ko wei Soalan berikut ya khubor sa sisim kimat bakongsan orang mana kesorkar ya kemang tingkah ha parlimen minta kesni lemba menteri kepala tingkah kering pentip upresiden kari uramat govern ba kesorkar kadang jingthu ban penkrau susu ya kari tentu menteri ramba kari Narendra Modi ya kilakot ke parlimen bagi dia pentingna ba kejungsun dobang minta kadi benong ke basiso bat daki pau hajar ngut tuit kipat ba syakarali ban pesha ya ke citizenship amendel hanung ba Shillong katu ko khubor kelakut ke bawan syafi na ke studio jong ko All India Radio Shillong bat saking lat pon se so bat ke release station na ke benta ko khubor haktin Hindi ha ke por pravje bat ko khubor haktin khareng ha ke por prash awam kami ke ko All India Radio Shillong